Pemirsa dawak galah semeng rahina sukre wagi wuku kuningan. Tanggal kutus Maret, penyuan umat Hindu ngosekin Pantai Munggu Kecamatan Mengwi Badung untuk ngemargiang upacara melasti. Sani matetujon nincapang serada bakti majeng ide sang yang widiwasa. Melasti kemargiang risa jroning nyangre rahina suci nyepi tanggal 11 Maret war sekalih tali patlikur. Pantai Munggu Kecamatan Mengwi Badung kakosokin pemedak sanerau saking desa adat sawawengkon Kecamatan Mengwi untuk ngemargiang upacara melasti ring sajoning nyangre rahina suci nyepi warse saka anyar siu 900 petang dasenem. Ngawigunayang transportasi truk, para pemedak ngiring pralingga ide betara miwah jempana nuju Pantai Munggu. Risampun rauh ring segara kerama gegiras pisan nadunang sahemundut pralingga ide betara nuju tepi Pantai Munggu. Ring sajoning nambakin sekancan pikobat ritat kala pemargi melasti selantang pesisi Pantai Seseh, desa adat sampun nabdabin mangde pemargin nyani ngangge paletan antuk manggi ketreptian. Desa adat Sanerau inggih punika desa adat Mengwitani, desa adat Beringkit, desa adat Tangep, desa adat Gulingan, desa adat Kapal, desa adat Bahe, desa adat Kekeran miwah sanilianan. Desa adat Gulingan silih tunggil desa sani ngemargiang upacara melasti manut bendesa adat Gulingan ide bagus gangge melasti pinaka edan yang rahina suci nyepi inggih punika kemargiang mendak tirta sanjiwani sane karistitiang majeng sang yang baruna mangdane sida manggih kerahayuan keharmonisan jagat Bali sane sadurung nyani sampun kelaksanayang pakelem merupa siap ireng bebek ireng jangkep miwah ilen-ilen pakelem alit. Koendanan pemargi pelesan ingyan ide betara ring desa Gulengan magenah dikiring se Pantai Seseh gumanti nyangre wanti warsa sane anyar ring sejerone pemargi punika pastika iraga ring umat Hindu medasar antuk ring sejeronin patuo pemutaran Gunung Mendaragiri. Nah duanan punika gumanti sida ngaturan wangi ring ida turmanen ngaturan pekelem mangda sida mulih ke bawah tita amerta angen ring sejeronin ngumertang jagat sami atur ring ida betara katur ring sejeronin para sarwa prani mangda sida nemu rahayu nemu kemertan dirgayusa engke membuat daging nepisan. Risampun molihang tirta segara selantur nyane pacang kalimbakang majang krama desa adat Gulingan raris kasiratin ring parahyangan palemahan miwah pawongan. Risampun melasti ide betara muali kapundut kairing nuju pura Bale Agung pura pusah miwah desa adat Gulingan antuk selantur nyane kemargiang taur kesange nemonin rahina tilem kesange tanggal 10 Maret raris kelanturang ide betara budal ke pura Suang-Suang. Indrawan Bali TV.